بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما жаратқан Аллахым бұл жамаатты өзіңдің рахматыңа татықтуу жамааттан қылғын. Мечіттен шығып ажыраған кезде күнөөлөрдөн, шайтан азғырғыдан құтылған бенделерден қылғын. Аллахым біз жана біз дуа қылған ешкімізді бақтысыз қылбағын, барымызға екі дүние бақтылуулық берген. Жаратқан Аллах табарак ва тааладан сабақтан burada жалбарып сұрарым, Аллахым барымызға пайдалы илим берсін, халал рызқы берсін. Аллах қабыл қылған амалдарды насип қылсын. Жаратқан Аллах Таала бізді пайдасыз илимден, Құдайдан қорықпаған жүректен, ыйлабаған көзден, тойбаған нафстан Құдай Таала өзі сақтаған болсын. Урматты мұсылман бір туған Абдулла ибн Раваха деген сахабаларға мындай дейтіп екен. Таалау ну'мин саатан, келгіле бір саат имандашалы дейді екен. Аваласна му'минин, я Абдулла біз иманды емеспіз бі? Біз момынбыз ғой десе, келгіле біргелікті Аллах Тааланы Аваласна би му'минин қала бәлә, жоқ имандысыңар. Валакинна назкураллаха фаназдаду иманан. Лекин біргелікті Алланы зикір қылып, иманымыз зияда болсын. Келгіле Аллах табарак ва таала зикір қылалы дейді екен. Бүгін мұсылмандар кел самса жейбіз дейбіз, кел базарға барайық дейбіз, кел тауға шығып келейік дейбіз, келгіле имандашалы деген мәселе өте аз. Урматты мұсылман бір туғаным, келіңіздер, бұл жұма иншалла бір имандашып, иманымызды Аллаға болған яқынды бір күчейтелі. Аллах табарак ва таала өмірімізге, вақтымызға еш барака бермесін, егер біздің өміріміз, вақтымыз таат ибадат менен Аллах разы болған жолға іштетпесек. Урматты мұсылман бір туған, біз қасам ішкенде Құран хақыға қасам ішем дейді, Каба дейді, бірақ пайғамбар алейхиссалам ким қасам ішсе бір ғана Алланың атыға қасам болады. Валлахи, биллахи, таллахи, Құранға қасам жоқ, Кабаға қасам жоқ, дастарханға, нанға қасам жоқ. Бірақ Аллах Таала өзі жаратқан ең ұлы нәрселерге қасам ішеді. Алланың назарыды ең қымбат бағалы болған нәрсе пайғамбар алейхиссаламдың өміріге Аллахты лаамрука. Мұхаммад, сенің өміріңе қасам ішем дейді Аллах. Неме үшін пайғамбардың өмірі? Лаамрука, Мұхаммад, сенің өміріңе қасам болсын дегені, ал пайғамбардың өмірі ештекке кеткен емес. Үмметім, иман, ислам, Алланың аманатыға түнделері тұрып, бұттары ішігенше намаз қылып, ибадат қылып, саждаға барған кезде үмметім деп илаған, өміріні текке кетірген пайғамбар алейхиссаламдың өміріге Аллах Таала қасам. Лаамрука, Мұхаммад, сенің өміріңе қасам болсын дейді саллаллаху алейхи вассалам. Урматты мұсылман бір туған, Аллах табарак ва таала минха Таха сүресінде минха халақнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум таратан ухра. Минха халақнакум, адам атаны сілерді топырақтан жараттық. Минха халақнакум ва фиха нуидукум, қайра бір күн топырақ алауыз, ва минха нухриджукум таратан ухра, топырақтан қайра шығауыз дейді. Әр бір намазда екі сажда бар. Бұл емнен естетеді? Топырақтан жаралған кезде башыңызды топыраққа қойосыз. Топыраққа келіп, топырақтан қайтқаныңызды естете тұрған екі сажданың арасы қанша қысқа болса, біздің өміріміз осынша қысқа. Урматты мұсылман бір туған, Аллах табарак ва таала берген хаятта ин ахсантум ли анфусикум ва ин асатум фалаха. Исра сүресі 7-ші аят. Егер хаятыңда жақсылық қылсаң, өзің үшін қыласың. Жамандық қылсаң да сені жамандың біреуге зияны жетпейді. Өзің үшін. Хаятыңда, өміріңде жақсылық қылсаң өзің үшін, жамандық қылсаң да өзің үшін. Урматты мұсылман бір туғаным, келіңіздер, таалау ну'мин саатан. Bir saat imandашалы. Пайғамбар алейхиссалам сахабаларға айтады. Сахабалар, алардың бірөсі Абу Бакрдың иманы бардық үмметтің иманыға тең келеді. Бірақ пайғамбар шу сахабаларға жаддиду иманакум, иманыңарды жаңылағыла дейді. Бүгін дүкенді жаңылайбыз, киімді жаңылайбыз, машинені жаңылайбыз, үйді жаңылайбыз. Бірақ иманды жаңыладық бұл. Кейфе нүжәддид имананы, я Расулаллах, о Аллахның елшісі, иманды қандай жаңылайбыз десе пайғамбар алейхиссалам, аксиру қаули ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах келмесін көп айтқыла, иманыңар жаңыланады дейді.
Урматы мұсылман бір туғаным, бүгінгі темамыз Құдай мұрса, инналлаха я'муруkum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah сілерге әмір қылады, бұйрық қылады. Аманатты өз әхліге, егесіге қайтарып бергілі. Темамыз не екен? Аманатты, мойныңдағы аманатты өз егесіге қайтарғын. Wa idha hakamtum baynan nas an tahkumu bil adl. Адамдардың арасында судья болып, адамдардың арасында өкім шығара тұрған болсаң, қазы болсаң, дамыла болсаң, әділеттілік менен бұ тағам еді, бұ жұртташым еді, ватанды жоқ. Әділеттілік мен өкім қылуға инналлаха ни'ма я'зикум бих. Алла сілерге қандай жақсы осият қылады. Алланың осияты аманатты өз әхліге, есіге қайтарып бергілі. Адамдардың арасында өкім шығарсаң, келінің менен балаңның арастауы, құда менен құдайын арастауы, жебір товарын арастауы, әділеттілік менен өкім қылғыла. Инналлаха ни'ма я'зикум бих. Алла сілерге қандай жақсы осият қылады. Инналлаха кәне сами'ан басира. Allah сілердің әрбір сөйлеген сөзіңерді, жасаған ішіңерді көруші. Ниса сүресі 58 аят. Урматы мұсылман бір туғаным. Allah Teala Kur'an'da inna aradnal amanata ala samawati wal ardu wal jibal. Biz amanatты asman жерге арыз қылдық дейді. О асман, менің аманатымды аласың ба? Тоғларға Allah Teala менің аманатымды көтересің деді. فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. Asman менен жерлер тоғлар Allah'ın amanatını көтер албай баш тартты. Жоқ, biz bu amanatқа шыға албайбыз. Аманатты көтер албайбыз деді. فأشفقنا منها وحملها الإنسان. İnsan onu көтерді. إنه كان ظلوما جهولا. İnsan өзінің zulüm, nefsige zulüm қылған cahil amanаттың басын білбестен asman жерлер тоғлар албаған аманатты алды. Ahzab suresi 72. ayet. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Amanat деген бұл insandın bir adep ahlakı. Bir öde aytat, maşallah palvan deydi. Çıraylı deydi. Çınçıl deydi. Sadık deydi. Bırak el-emin деген söz. Falançı amanat koy. Amanatқа kıyanat kılmagan деген. Agar sizde amanat деген sıfat bolsa, insandı insan kıla turgan, insandı kozday turgan, insandı çıraylı kıla turgan en ulu bir sıfatlardan birisi eken el-emin, amanat koy, amanatçıl. Urmatlı Müslüman, tileke karşı bugün ümmetin arasında çıraylığı köröz, baydı köröz, küçlüğü köröz, palvandı köröz, amindi tavuş kıyın bop kaldı. Amanatqa kıyanat kılmagan, amin insandı tavuş bul. Öte bugün seler euro tappaganday, kımbat nerseni tappaganday, bazı tavarlarda tavuş kıyın o. Ümmetin arasında amin, amanatqa kıyanat kılmagan insandı tavuş kıyın bop kaldı. Urmatlı Müslüman bir tuğan, amanat деген sözdü, al bayga da kembagalga da, jaşka da qarıga da, ayalga da erkekge da en zarıl bolgan sıfatlardan birisi. Barımızga en zarıl bolgan nersedен. Urmatlı Müslüman bir tuğan, insandın insan kıla turgan jakşı bir rası mal dep azı sizler abarot kılgan kapitalыңыз бар, ақчаңыз бар. Biroq insandı insan kılıp Allah'a süydüre turgan, paygambarga tatıqtı ümmet kıla turgan bul nerse ne eken? El-emin, amanat köylük. Urmatlı Müslüman bir tuğan, amanat деген ne деген söz? Tileke karşı biz bugün ümmet amanat degende tavardı düşünüyoruz. Amanat degende doları düşünüyoruz. Amanat degende somdu düşünüyoruz. Amanat degende maşinayı düşünüyoruz. Amanat degende buyumdu, mülktü düşünüyoruz. Bırak hurmatlı Müslüman bir tuğan, amanat as-salah, namaz moynumuzdaki amanat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tilden kalıp ölüm töşeginde jatkanda paygambardın osiyatı, paygambar ümmetke kaldırgan amanat as-salat, as-salat, as-salat. Namaz, namaz, namaz dep paygambar tilden kaldı. Sen hurmatlı Müslüman bir tuğan, belkim akçaga kıyanat kılbaysın. Namazga bekemsin be? Paygambardın, dadan ölürden burada, balam, benim palançıda amanatım var, şunu berip koy dese, kabırıma bir köçete oturup koysa, dadamdın osiyatı deyimiz ha? Atamdın osiyatı deyimiz. Bırak paygambar aleyhisselamdın osiyatı, as-salah, as-salah, namaz, namaz dedi hurmatlı Müslüman bir tuğan. Zakat amanat. Qaysi yerde Kur'an'da akimis salah ve atuz zaka. Akimis salah ve atuz zaka. Namazını okudu, zakatını berdi. Tileke karşı bugün zakat vacip bolgan Müslümandardın 85% zakatını berbeydi. Namaz okuydu, bırak amanatqa kıyanat kıladı. O baydın koludağı, ol fakirdin, jetimdin, cesirdin hakkı amanatqa kıyanat kılavuz hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Her kim özünden izlesin. Ben şu amanatı atkardım mı? Zakatımda verdim mi? Allah bergen nerseni. Allah Kur'an özür hadisi kılsa ya İbn Adem enfik unfik aleyk. Adam balası ber men berem deydi. Kim aytıp atat bunu vadar?
Adam balası, bergin men sağa berem deydi. Urmatlı musulman bir tuğan, zakatga beken bolbosun, namazga beken bolbosun, orozoga beken bolbosun, ibadatga beken bolbosun, paygambar kaltırgan amanatga sen kıyanat kılıp jatasın. Urmatlı musulman bir tuğan, amanat degen bir gana namaz, ibadat, akça emes. Senin közün amanat. Allah bergen közdü. Kıyanat kılbasan, haramga karabasan, Allah razı olgun joroga karadık mı? İnsanın her bir vücudundaki kolu olsun, butu olsun, tili olsun. Allah razı olgun esen söylüyor atamız mı? Tasbih tahlilimiz var mı? Hurmatlı Müslüman, Hasan-ül Basri rahmetullahi, sizlerge bazarda kalgar düşünüktü olsun. Hasan-ül Basri rahmetullahi bazarga kelip, bir cük kötörgen adamga cügünü kötörtüp үйgön jöröptür. 2-3 kilometr cük kötörgen bala taçkis. Elhamdülillah, astagfirullah, elhamdülillah, astagfirullah, elhamdülillah, astagfirullah, elhamdülillah, astagfirullah. Үйge жеткенде Hasan Basri rahmetullahi balam deptir. 2 kilometr oğuzundan 2 kalima düşmedi. Elhamdülillah deysin, astagfirullah deysin. Elhamdülillah. Bu nime degenin dese, Allah Teala bergen nimetlerge men Allah'a elhamdülillah şükür deymin. Allah bergen nimetlerge elhamdülillah. Közüm var, tilim var, kolum var, cük kötörüm, öz çeketerime bala çaka bağıtam. Elhamdülillah deymin. Allah Teala bergen nimetlerge şükür kılalbagan üçün estağfirullah, Kudayım meni keçirgil, zikir kılalbaganım üçün bazı kemçiliklerim istiğfar aytam dese Hasan-ül Basri rahmetullahi hattal hammal afqahmin bu hammal cük kötörgen adamdağı Hasan-ül Basri senden dindi jakşı düşünüptür depti. Cük kötörgen adam senden dindi jakşı düşünüptür deydi. Urmatlı musulman bir tuğan. Biz kaçan elhamdülillah dedik. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Nur suresi 20. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ Kıyamatta bizden karşımızga güvölük ödet kim? أَلْسِنَتُهُمْ Tillerimiz. Sen zikir kılgan yoksun. Sen hakaret kıldın, gıybet kıldın, uşak kıldın. وَاَيْدِيهِمْ kollarınız. وَاَرْجُلُهُمْ butun menen keçinde yağı bası vardın bir yağı barsın. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kılgan amallarındı kıyamatta tilin, kolun, butların kıyamatta aytıp beret. Bu Allah bergen den soğuluqtaq amanat, urmatlı musulman bir tuğan. Allah razı olgun. Abu Zar radıyallahu ta'ala anhu. Ulu sahaba. Abu Zar'da aytıştan murda urmatlı musulman bir tuğan. Ulu sahabalardan birisi. Abu Zar radıyallahu ta'ala anhu. Bir gün sahabalardan bu meselede senin fikrinin kanday, senin fikrinin kanday, bu kanday olat dep jatsa, Abu Zar'ın arasında Hazreti Bilal radıyallahu ta'ala anhu, Hazreti Bilal Efiyopya'dan, Habeşa'dan kelgen Hazreti Bilal, Abu Zar bu meselede senin aytqaning to'g'ri emas. Menin fikrim mınday dese, Abu Zar açıp kelet dağı. Ya İbnete Sauda, qara qatının balası. Sen amma akıl öyrete turgan boldun deydi. Hakikatta qara qatının balası de. Bugün kebir deydi. Sağa kim koydu? Taşkangdı tat, mağa akıl öğretmedi. Barımızda var bu sifat. Ya İbn Sauda, qara qatının balası, sen dağı mağa akıl öğretesin mi dedi. Hazreti Bilal yüreğiden kan akkanday Peygamber aleyhisselam canım. Ya Resulallah ayyarani Abu Zar bi ummi. Abu Zar meni anam menen beni kemsintti. Anam menen beni şıldığından kıldı, kemsintti dedi. Kara katının balası dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Zar'da çak. Ya Abu Zar inneke imrun fikel cahiliye. Abu Zar sen şunday adamsın. İslam'a çeyin cahillerden, dinsizlerden sıfatı sende var eken dedi. Sen Uygursan, sen Kırgızsan, sen Kışlakısan, sen kalkozliksin degen, bul urmatlı musulman bir tuğan bir ödü şıldığında o. Bul dindeki nerse emes. Abu Zar'da Peygamber ne dedi? İnneke imrun fikel cahiliye. Ya Abu Zar, sen musulmansın, benim sahabamsın. Lekin sende cahillerden, dinsinlerden sıfatı varken bir ödün kara dep şıldın dadın, negir dedin. Karanın balası dedin dedi. Abu Zar kılgan hatasını bildi. Bugün de Abu Zar siyahtı köbüğüz var. Taçkıssan ekim koydu. Falan sen mi kılasın? Urmatlı musulman bir tuğan. Abu Zar ilap çıktıdan Hazreti Bilal Medine'de kelatat. Medine'de 65 gradus, 70 grad ıssık kumga betini koyup vallahi Allah'a kasam içim bu tilim men tuğremes söz söylöpün Hazreti Bilal kelim menin cüzümde ayağı menin depsevese başımda kötürbeyim dedi. Hazreti Bilal geldi de Bilal beni keçir dedi. Bu benim cahillerden dinsizin sözünü söylep koyup benim basım cüzümde depse dedi. Hazreti Bilal ne dedi? Dur. Müslüman bir tuğanım Allah'a secde kılgan cüzdü men depseveymin. Hatandı bildin mi? Kulli ibn adam hattaun hayrul hattaina tawabun. Bardık adam balası hata kılat.
қата қылғандар ең жақсы қатасын мойнына алып тоба қылады. Бір-бірімізді қапа қылған болса кешірім сұрайлық. Ешқашан бірімізді сен қышлақысың, сен кембағалсың, сен тачкесің, сен баланчы кемсітпейлі, урматты мұсылман бір туған. Абу Зар разияллаху таала анху улун сахаба. Я Расулалла, ала тастамилни? Пайғамбарға келіп, я Расулалла, мені бір жерге ішке қойың деді. Не деді? Мадина Мунаввараны бұл, Бағдатқа бұл, Басраға бұл, Йеменге бұл, мені катта қылып қойың деп сұранып атады. Губернатор болғысы келеді. Бір жетекші болғысы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абазарға, я Абазар, иннака заиф. Сен зайыпсың, иманың күшті, ибадатта башқада күштісің. Ва иннаха амана. Ел башқару бұл аманат. Базарком болыш аманат, директор болыш аманат. Иннаха амана. Ва иннаха яумал қиямат хизюн ва надама. Agar haqqını bermesen kıyamatта xor bolasın, pişayman bolasın dedi. Peygamber sahabalardı biletili. Bilal azançı, palançı saudegar, Hazreti Abazardı ne dedi? Sen el başkara albaysın, sen zayıfsın. Lekin bul amanat, kıyamatta kaygırasın, nadamet kılasın, pişayman bolasın deyip Peygamber Aleyhisselam Hazreti Abuzarga oşondan hurmatımı kolundan kelmese amanatты moynuna alba. Amanatты koynuna algandan keyin urmatlı musulman bir tuğanım köngül bur. Peygamber Aleyhisselam Abu Hureyre'den radıyallahu ta'ala anhu Abu Hureyre Peygamberden kâle Allah Teala bu hadisi kudsi. Allah Teala dedi selâsetuna hasmuhu yevmel kıyame. Kıyamatta 3 adamdın doğageri men mi deydi Allah Teala. Kimnin? 3 adamga ne oladı ken? Davager bolam deydi. Allah Teala aytadi. Men emes, imam emes. Allah Teala 3 adamga deydi. Kim? Raculun atabi sümme kadar. Bir adam menin namım menen vallahi Allah'a kasam içem Allah'ın namı benim bana karzı verin erten berem de bermeye koydu. Allah'ın kasamı Allah'ını ortaga koyup Allah'ın atı menen kasam içip hıyanat kılganга kıyamatta Allah Teala jekesinden karmap emnige eğer şuga hıyanat kıla turgan bolsaң sodаңды kıla albasaң ne üçün men atımды ortaga koştun deydi. Ekinci varaculun ba'a hurran fa akala thamana. Ekinci kıyamatta Allah Teala moynuga asıla turgan Allah Teala'ga kasım bola turgan adam doğager raculun ba'a hurran fa akala thamana bir erkin hur kul emes adamды satıp akını jedi. Bugün kanday olup atat? Kebirler kelse pasportunu alıp koyat. Kulda işletet. Akını berbeyt. Bul kıyamatta Allah Tebarek sen MVD'den kaçsın mümkün, SMB'den kaçsın mümkün, imamdan kaçsın mümkün. Kıyamatta Allah Teala sağa doğager bol. Üçüncüsü varaculun ista'jara ajiran fastawfa minhu ve lem yuwaffi ajrah. Bir adam koluga biröde hizmet kıldırat. Jügün taşıtat. Dükkanda karatat. O hizmetker hizmetini kılat. Hizmet kıldırgan adam hizmetkerдің akını berbeyt. Bul adamga kıyamatta hurmatlı musulman bir tuğan birödün akın berbey koygan bolsaң, birödü jumuşunu kıldırıp alıp tıyını berbesen Kudaydan korku. Kıyamatta Allah sağa doğager bolot. İmam Bukhari çıkargan sahih hadis. Abdullah bin Umar'dan Hazreti Umar Abdullah'ın balası kala Peygamber aytadi atul ajira ajrahu. Hizmetkerдің hizmetin bergile qabla en yecuffa araqah. Hizmetkerдің teri kurgabastan burada. Hizmet kılgan adamdın hizmet akını bergile terini kurgatmastan burada deydi. Bul kimnin sözü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Urmatı musulman bir tuğanım. Peygamber aleyhisselam men gashshana feleyse minna. Aldagan, sodada hıyanat kılgan, hile kılgan menin ümmetim emes deydi. Kıtaydan ap kelgen tavarыңды Kıtaydan tavarı dep satkan. Koreyadan ap geldim, Türkiye'den ap geldim debe. Ayıbını, kemçiligini aytqın. Urmatı musulman bir tuğanı Allah Teala Peygamber aleyhisselam'a Kur'an'da aytadi. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Peygamber hıyanat kılbaş gerek. Agar hıyanat kılsa kıyamatta o hıyanat kılgan nersesini kötörüp sümme tuvaffa kullu nefsin ma kasabat ve hum la yuzlamun. Kıyamatta her birin kılgan hizmetine jaraşa sıylığın cezasını alasınlar. Allah hiç kimge zulüm kılbaydı. Ali İmran suresi 26. ayet. Peygamber aleyhisselam'a Allah Teala aytadi. Peygamberge hıyanat kılı layık emes. Hıyanat degen nerse ne? Hurmatlı musulman bir tuğan 10 rulan hemen ap kelip atasın. Bir önce aşırıp kaldın. 100'dün birinci aşırıp kaldın. Metrden urup kaldın. Hizmetker hiç kaçan hıyanat kılbaş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunda semi'tu Resul sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberden uqtum deydi. Men ista'mallahu minkum. Hizmet kelgen jigitler ayttılar. Uqla. Kimdi bir öňördi hizmet kalsak deydi Peygamber.
ala amalin bir işti kılat dep. Fakatamana mihyatan. Ol adam bir iğneni jaşırıp kalsa. Fema fawqaha iğneden jogorogdan jaşırıp kalsa. Hizmetkar adam bir iğneni iğneden kattarak nerseni jaşırıp kalsa kana gululan bul hıyanat bula yati bihi yevmel kıyama. Kıyamatta şu hıyanat kılgan nerseni kötörüp geledi. Hurmatlı Müslüman bir toğanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Haybar degen gazbat boldu. Haybar gazbatından ki sahabalar fulani şehit, o maşallah falançı şehit boptur dedi. Fulani şehit, o falançı şehit boptur dedi. Bir sahabe fulan maşallah bu kişi hem şehit boldu Peygamber aleyhisselam. Kalla, yok bu şehit emez dedi. İnni ra'aytu finnar, albatta men bunu dozokta gördüm dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şehit emez dedi. Ne için dozokta dedi? Fi burdatin gallaha. Bir çapandı jaşırıp kalgan eken. Musulmanlar gazbatga çıkıp kafirlardan düşken oljodan bir çapandı bir köynekte alıp kalgan eken jaşırıp. Peygamber yok men bunu dozokta gördüm dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Biröge hizmet kılıp yatsan kıyanat kılbagın. Biröden akın jebegin. Bir iğneni de deydi kıyamatta o şokada cevap veresin deydi. İza cema'allahu veliyine vel ahirin. Allah Teala adam atadan Muhammed Aleyhisselam ahirki ümmetine kıyamatta toptası. Yevmel kıyam. Yarfa li kulli gadirin liva ya'rifu bih. Her bir kıyanatçının bayrağı varken bilinip kalatken. Bul materyal kıyanatçısı. Bul akça kıyanatçısı. Bul mansap kıyanatçısı. Bul din kıyanatçısı. Bul namazga kıyanat kılan. Her bir kıyanatçının özünün belgili nesi olutken. Celegi olup kalatken. İmam Bukhari rivayet kılan hadis hurmatlı Müslüman. Feyukal hâzihi gadarat fulan. Bu palançı kıyanatçının kıyanatı. Bu palançının kıyanatı deytiken. Anday olsa hurmatlı Müslüman bir tokan. Ne için ben bugün bazarda uşul temani tanıdım. En Allah'a süyüktü yer meçitler. Meçitte ibadat, tasbih, tahlil, ruku, sajda. Biroq bazarda kede birö de aldağısı kelip turadi. Birö de payda. Hurmatlı Müslüman bir tokan soğuda en жақсы nerse. Biroq paygambardın kesbi. Paygambardın kesbini atkargandan keyin paygambar siyahtı amin bolup hıyanat kılbastan atkarışı. Kıyamatda Allah vaqifuhum innahum mas'ulun. Vaqifuhum toxtat bunu deydi. Abdüşkürdü toxtat. Ravşan Mekti toxtat. Balancı vaqifuhum. Jana alardı mahşar kıyamatta toxtat kıla alar suralat deydi. Aytayım vıdı suravayt. Esen bir suravayt. Bazarka bir suravayt. Vaqifuhum. Bu yerde tıyım menen başka menen kutuluşun mümkün. Kıyamatta Allah mahşer meydanında toxtat bunu deydi. Bu soruğa cevap veret deydi. Hurmatlı Müslüman bir toğan, amanatka kıyanat kılbasanız amanatka bekem bolgon insandın imanın bekem bolgonuna dalil. Hem özünüz şuğa salışıp Peygamber Anas İbni Malik. Hazreti Anas Peygamber'e 10 yıl hizmet kılan sahaba mınday deydi. Ma khatabana Nebi sallallahu aleyhi illa kal. Peygamber kaçan hutba kılsa hutbada şu sözünü koşardı deydi. Peygamber daim hutbası da usul sözde elbette aytar edi deydi. Kaysi sözdü? La imana limen la emanete leh ve la dine limen la ehde leh. İmanı yok kimdin? Amanatka kıyanat kılan adamdın, vadaga hilaf kılandın dini yok deydi Peygamber. La imana limen la emanete leh. Peygamber daim aytırken hutbada. Amanatka hıyanat kılan adamdın imanı yok, vadasıga hilaf kılgan adamdın dini yok da çögen. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den akırkı vasiyatlardan bittesi. Bir imanımızı canlap koyuyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Peygamberden akırkı hutbalardan bittesi. Ve men kânet indeha emanen felyude ilâ men utimin aleyh. Kimnin boynunda amanat bolsa amanatı bergen adamga hıyanat kılbasan esiga kaytarsın. Ve basataya Peygamber keyin kolu götürdü. Peygamber ne dedi? O ümmetim kimdin boynunda amanat bolsa amanatı öz esiga kaytarsın dep kol götürdü. Allah alahel bellagt alahel bellagt. Ey Allah'ım ben jetkizdim mi? O Allah'ım ben ümmetke jetkizdim mi de Peygamber aytdı. Fakale alahel bellagt hel bellagt. 3 merte Peygamber aytdı. O Allah'ım ben amanatı jetkizdim. Amanatı jetkizdim sümme kal. Keyin Peygamber aytdı. Liyubellig eşşahidel gayb. Güveler kelbegenlerge jetkizsin dedi. Amanatlı borlar, amanatlı esiga kaytargıla de Peygamber men ümmetime jetkizdim. O ümmet uqqanınar uqpagandarga jetkizile. Fe inne rubbe muballigin ashada min sami'an. Bazen elbette bir jetkizүүчү
Uqqan adamdan baqtılуулураак болот. Пайгамбардын аманатын жеткизди, кыянат кылбас. Бүгүн да мен силерге айтарым, урматтуу мусулман бир тууган, могу жерде уккан сөздү башкаларга жеткизгиле, мойнуңарга аманат. Убада ибн Самит деген сахаба, Аллах таала разы болсун, көңүл бир. Пайгамбар анна наби саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар мындай деди. Нема деди? İdmanu li sitten min anfusikum. Özünüzün vücudunuzdan, nafsınızdan 6 nersege maga kafillik bergile, garantiya bergile, söz bergile. Admanu lakumul cennet. Silerge men cennet vada berem deydi Peygamber. O ümmet, Peygamber aytat, nafsыңардан 6 nerseni atkaruga söz bersenger, silerden cennetga kiriğinlerge men söz berem deydi. Kim aytып atat? Ve ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyu yuha. Ol özünün nafsından emas, Allah'ın vahisi bilen söylegen peygamberin sözü. Ya Resulullah, nege söz bereyik? Birinci. Usduq iza haddastum. Kaçan söylesеңер, çındı söylögüle birincisi. Kaçan? Gapirseläriň rast gapiringlar. Kaçan söylesöň, çındıkty söyle. Wa aufu iza wa'adtum. Wada kıldyňmy? Wadaňdy atkar. Damla 10 günden keyin karz berem dediň, ber. Bu gün jetkizem de jetkiz. Ekinçisi, wadaňa beken bol. Üçüncüsü, wa addu iza tumintum. Amanat bolsa amanatga hıyanat kılbassan, amanatty esege kaytargıla. Üçüncüsü, dördüncüsü, vahfazu furujakum. Namuslu jeriňerdi, nafsıňardy haramdan, zinadan saktagıla. Peygamber aleyhisselam başka hadiste aytат, "Men yadman li beyne lihyayhi ve beyne faqday admanu lehul cennet." Kim moyloğu menen sakalın arasını günöden saktooga kepildik berse, jana eki sandın ortasını haramdan saktooga kepildik berse, al adamga cennetти kepildik berem deydi Peygamber. Birincisi neydi? Çın söylögüle. Ekincisi, wadaga turgula. Üçüncüsü, amanatga hıyanat kılgıla. Dördüncüsü, nafsıňardy haramdan saktangıla. Beşincisi, wa gaddu absarakum. Kelgen kilentlerge karaya yürübe. Közüňdi bunday kaytar. Bugün kebirler var, şunday karaganda tayar rengen de. Karaya yürübe, közüňdi çal kaytar. Wa kuffu aydiyakum. Koluňardy haramdan, biroge za berүүден tasat. 6 nerse. Urmatly musulman bir tugan. Birincisi neydi? Çındykty söylögüle. Ekincisi, wadaga turgula. Dördüncüsü, amanatga hıyanat kılbagla. Beşincisi, namuslu jeriňerdi haramdan saktangıla. Beşincisi, közüňerdi haramdan saktang. Altıncısı, koluňar men biroge za berbegile, biröňün hakyn jebegile. Emi urmatly musulman bir tugan, 6 nerse aytdym. Özüňe kança baha koýasyň? Sen petorga 5 alasynby? 6 nerseni saktaýsynby? Je dvoyşniksinby, 2 alasynby? Özüňe şu 6 nerseni kança baha koýasyň? Men şunu atkaram degen barby çyn ýürekden? 6-ony men kılam inşallah dep. Urmatly musulman bir tuganym, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amanatga köngül burganday, amanatga beken bolu. Hadiste aytdy, "Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru zunuba kullaha." Allah jolunda şahit bolup ölseňiz, bardy günö keçiriletken, ne bolatken? İllal amana, amanat keçirilmeydi. Allah jolunda şahit bolup öl, bardy günön keçirilir, amanat keçirilmeydi. Amanat moýnunda kıyamatda. Amanatga hıyanat kılbagla, urmatly musulman. Nime üçin bul hadislerdi aytyp atam? Ne üçin bul ayatga toktolup atam? Urmatly musulman bir tugan, senin jüregiňde, kalbyňda amanattın kıymatyny oýgotuş üçin. Biraz oýgondy bu? Amanat kanday ekenini sezip bildikmi? Biraz oýgonsun urmatly musulman. Amanat bir gana akçada emes eken. Amanat, urmatly musulman bir tugan, oşonda ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "El-amana." Amanat, amanat dedi mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amanatga kanday köngül burdy ele. Siz amanatga kança emek kılasız? Beken bolasızbı? Peygamber sallallahu arba'un iza kunna fik fala aleyke ma fata mined dunya. Agar o bende deydi Peygamber, ey ümmetim, eger sende 4 jakşı sıpatyň bolsa, kança sıpatyň bolsa? 4 ta jakşı sıpatyň bolsa, ötken ömürüňe ökünbe deydi. Ötken ömürüňe kaygırba. Kaysy ya Resulallah? Mined dunya. Birinci, hifzul amana. Amanatga hıyanat kılbasaň. Birincisi. Ekincisi, sıdkul hadis. Çındykty söyleydigen, jalgançy emesin. Jalgançy emesin, kalp aytpaýsyn. Üçüncüsü, wa husnul huluk. Jakşı adab ahlakyň bar, jakşı münözüň bar. Wa iffatu tu'ma. Dördüncüsü, tamak jegeniň adal. Ne diýdigenmiz? Adal jamakty. Urmatly musulman bir bu sıfatın kançası sende var? Köngül bur. Eger sende 4 sıfatyň bolsa, ötken ömürüňe ökünbe. Birincisi, neyle? Ha? Sıdkul hadis, çındykty söýlew. Ekincisi, amanatga hıyanat kılbagandyk. Üçüncüsü, husnul huluk, jakşı adab ahlak. Dördüncüsü, jegeniň halal.
Azanды вакыты болып қалды, урматтуу мусулман bir туғаным. Bir дамыллаға шундай отырған жамааттан bittasi сұрап қалып тұр. Дамылла, сіз жегенде қандай жейсіз десе, бисмилла деп жеймін. Не деп жейсіз? Өз оң қолменен жеймін, өз алдымнан жей. Пайғамбар, я ғулам күл саммилла күл бияминик ва күл мимме. Пайғамбар айтқан, балам, бисмилла деп жей, өз алдыңнан жей, оң қолыңменен жей деген. Мен пайғамбардың сүннетін атқарып, бисмилла деп, оң қолменен, өз қолымменен жеп, анан жеген десе шашпай чайнап жұтып хал қылам деп тұр. Қанты ұқтайсыз дамылла десе, кеш тахаратты алам, оң жамбашыменен жатып, Allah'ını zikir kılıp Bismika Allah'ım amutu vahya, Allah'ım senin isminmenen ölüm, senin isminmenen tirilem dep uykuga kirem dese, suroo bergen ayalı eken aytır. Damla siz iş nersani bilmez ekensizdir. Sen jegendi de bilbeyt ekensiz, içkendi de bilbeyt ekensiz. Kanday deptir. Kant men jegen içkendi bilbeyim dese. Sen Bismillah deginde en negizgisi mana halkımından tamamına aram ovqat jeyip kirbesin, kalagaның jey ber deptir. Қалағаныңды қалағанша же ең негіз арам жеп депті. Андан кейін жатқаныңда, бисмилла деп жатқанда қалбыңда ешбір мұсылманға хасад, қызғану, көралбастық, қиянат болбосын, қалағандай жата бер депті. Сен айтқан бисмилла деп оң қолменен өз алдыңнан жегендік, оң жамбашменен жеткен, бұл жатыштың жештің адабы, сүннаты депті. Мен айтқан сөз бұл ибадаттың мағызы депті. Несі? Jawhari, mağzı deptir. Bugün hurmatlı Müslüman bir tuğan, biz köp meselede ibadatın jawharına, anın mağzıga köngül burbasan, sırtıga köngül burbasan. Peygamber Aleyhisselam karang. Emne menen maşhur ede? Kapkara sakal deppi. Kaşkat iş deppi. Boyu uzun deppi. Peygamber Aleyhisselam, peygamber bolğun için el-amin, as-sadık el-amin. Kim eken? Amanatçıl, kıyanat kılmagan, çınçıl. Kaba'nı kayra kurganda Peygamber Aleyhisselam 15 yaşlarında. Kurayşlar taştı kim götürür, Hacer al-Asvat'ı kim koyat devattı. Azı birinci adam kirgende, Muhammed krasavçık geldi dedi mi? Çıraylı Muhammed, güçlü Muhammed geldi dedi mi? Ne dedi? El-Amin, as-Sadık, çınçıl, amanatçıl Muhammed geldi, buğa razımız dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah Teala bağırın amanatqa xiyanat kılbagan, Allah Teala sүйген жоғарыда Peygamber Aleyhisselam aytқан, altı nerseni bekem karmagan ümmetlerden boludu Allah Teala nasip etsin. Her bir amanatты başkalarga jetkizgile Peygamber Aleyhisselam ballighu anni velau aya, menden bir ayat bolsa da jetkizgile deydi. Amin. Allahumma ighfir lana zunubana ve kafir lana sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Bi rahmetike ya erhamer rahimin ve aqimis salat.